Timu ya Mbarara Stage yekiro mu za Uganda yonera izoba yagaruka ku rugo muri Yumba hempaka z'amashomero ga primary zitwire nizihindura kandi yayakirwa kurunja hambuga za Mbarara Star ho mu Rurembo Mbarara. Mukuru w'ebyo bwegesa habwa Mbarara Star Ezra Tirwe niwe yajocera meya Robert Kachebezo kwakira teamage y'abazanana na Mushanju. Abavurubori yaboje bari hansi y'imyaka 14 n'abasingwira umudara gwa Silver bwa nyuma yo kwikomuza kamaririzo konka bakasingwe ya 10 n'ubwo bushatware bibiri kandi aba netball hamwe n'umupira gw'ebigere bakira mu ruzana rwa timu 16 konka abavurubori yabishicito baragira mu group. Atirwe yasima abazani abatende cyamwe n'abakuru ba timu abo kuzanaje bana abo ku participating ngo mbyemizana kuba kwija bazo mu class ngo bakora ku apana ago tumazimu abo kuba ko mwako gwahwire ubutwabe turusorodi ombya board games ubutwabire turimbare o music dance and drama aha muheru gwa biro yiriza tushora bamwe abana bitwabe tunye bakija binobonero bone kandi tumito bicaze naye volleyball tukasana tushika finals then netball guys tubazize kubabo kubanza twanjamo mu round ya 16 tuzumira ibintu by'imizano tukunda ngo abana bitu babizemo abo kuba bombeka umbongo physically umwana akora namanyi cyari gukora kandi akwana yetegereza cyumuhereza chance umukwega kwe agero kumanya batambura bazo mu mahanga naye banga tuwo muringo gwayo bega ibintu binji ha finals umupira gube kwa Kasameme umupira gutuzingire 2-3 against Pumi so tumenza kwetereza je kureka nkumito twakidoroma kuja kwa Stia ekasinga singa so tumenza kwetereza je everything was okay. Thank you so much for Abwa TV West and Aloysius Byamukama.